sure that if we mention Ikundi 12 cia gũtetera wĩyathi wa andĩki a mohoro na nyũmba iria marutagĩra wĩra igomanĩte mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi gũkũmithia irumi cia ũrathoni iria Minister wa Wonjoria Moses Kuria athiĩte na mbere kwerekeria andĩki a mohoro wa kambuni ya Nation nĩ kumbũrania ungumania thirikari-inĩ. President wa kĩama kĩa athũrimi ya mohoro gĩa Kenya Editors Guild oigĩte gũtirĩ gĩkĩro kĩa irumi na mahahũra iria ikũgiria nyũmba cia mohoro ithiĩ na mbere na wĩra wacio wa kũmenyithia mũingĩ marĩa mothe marĩa yumiria bũrũri-inĩ. Tunadai uwajibikaji. Kwa hivyo hakuna lolote ambalo litafanywa, hakuna kiwango cha matusi ambacho kitawafanya wanahabari kutuangazia matukio, kwa sababu tulitoa ahadi kwa Wakenya kwamba sisi ndio jicho na sauti ya mwananchi. Kwa hivyo hilo nalo ifahamike vyema kwamba sauti yetu haitazimwa na vitisho na matusi. Ni kazi yao kuongoza Wakenya na kuhakikisha kwamba visa ambavyo tunapata zile za ufisadi ziliopo katika serikali lazima serikali ijibu Wakenya. Ni kazi yetu kama vyombo vya habari kuhakikisha kwamba kuna uwazi na pia kuna uongozi bora katika serikali ya Kenya. Sisi sio wanasiasa. Ikundi cithingĩrĩirie president no nginya yumĩrie kĩng'ang'a-inĩ na kweherania thirikari yake na mĩario ya Moses Kuria na makĩria gũtarĩria mũrũgamo wa thirikari harĩ kwanĩrĩria imenyithia cia thirikari thutha wa Kuria kũrutĩra maabitha a thirikari mũkana wa kwanĩrĩrithia na kambuni ya Nation. Na ndio sababu tunamuomba rais aweze kusimama na ambie Wakenya hadharani na ulimwengu mzima kwamba matamshi ambayo wanayaweka pale endapo ndio msimamo wa serikali, kwa sababu inashusha hadhi ya Kenya na ni kitu ambacho kinastahili kusitishwa mara hii wakati huu, kwa sababu haileti sifa nzuri. We will be going to court under chapter 6 of the constitution so that the court can declare some leaders in Kenya Kwanza administration unfit to hold public office. Ikundi cicugĩte nyũmba cia mohoro itire macindano-inĩ na thirikari na ũguo thirikari yagĩrĩirwo nĩ kũhe nyũmba cia mohoro mweke wa kũruta wĩra wacio ũrĩa kwagĩrĩire gũtarĩ mahahũra matarĩ na kũrĩa marĩ ma mahinda kwa mahinda. Badala ya serikali kushirikiana na vyombo vya habari katika kutafuta suluhu ni vitisho. Mkiangazia taarifa fulani hatutawapatia advertising. Pesa ambazo zinatumiwa katika hii advertising ni pesa za raia, sio pesa za mtu binafsi katika serikali. Kwa hivyo ni lazima kila mmoja aheshimu kazi ya mwingine na ndivyo tutaweza kujenga taifa la Kenya. Kenya ni demokrasia na demokrasia iliyokomaa. Tunajua kwamba kuna jambo ambalo pia limekuwa likienezwa na serikali ya kwamba waandishi wa habari walikuwa wanaegemea upande mwingine wa kisiasa wakati tulikuwa tunafanya uchaguzi wa mwaka jana. Tunasema hiyo sio ukweli, sisi tulikuwa tunaserve wa Kenya. Maya magĩthiaga na mbere mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũkũria na ũthuthuria wa mĩmera Kelo Harsama oigĩte rũhonge rwake rũtikwanĩrĩria na kambuni ya Nation nginya iguithĩke haro nĩ yathira, haro ĩrĩa ĩtaramenyeka nĩ ĩrĩkũ. Harsama athiĩte na mbere gũcinũra kambuni ya Nation akĩmoria macagũre ũteti kana biacara. Harsama ahũrĩirwo makofi nĩ Minister Kuria ũrĩa umwĩrĩte nĩekĩte wega mũno na ĩyo nĩyo njĩra. Kĩũria kĩnene rĩu arĩ kana ũcio nĩguo mũrũgamo wa thirikari ya President William Ruto wa kũingĩrĩra wĩyathi wa nyũmba cia mohoro. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.